Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee on Land West Khasi Hills District kakanhon kisang bahalang hapo ka West Khasi Hills kibakantop ya ka Western Youth Federation Sangkeme ka West Khasi Students Union Sangkeme pat ka Federation of Western People Sangkeme kladawa ya ka KHADC bakade pensangi syua ya ka special session ja ka draft land bills ha ka yung dorbar tawan ja ka council u chairman ka GAC u ba disen lembat ki wiki noket kam ki GAC habakran na kinong thok kubor mentaka janmian ulang bahalor kani ka benta hakar potrik unaitung aljal puway klalet benburu ya ka memorandum sya OCEM ka HDC hakabay de ka draft ja ka land bill kablawan ra hakayin dorbar tawan jang ka council ban ay ka jingmenjer ban pentrikam ya kani ka bill shisho ka GAC kala dawaru baka council kam di ban shumenjer kirki ya kani ka land bill hinray Shua pan le ekata ladan kam banda pensong thupat ba shua kenang makinong sang ka bri nyutrap kinom sa ka omdom anda klatrikam kalian ka Joint Action Committee on Land ka West Khasi District bagantop ya ka Western Youth Federation ng West Khasi Student Union ka Federation of Western People antay ko aban pasat kendiat sipang ka kawai ka isu ka kita shimshan na kapta ka jing biang jang kata ka de apa hawde berkalat bil tinggal siya tu lengkot kalomba paling isim ya kani ka isu kalomba hau benai Julai ajar koi kadon ko ka session juga Kasil Anamos District Council ang tenang basilong panilai ka lewat ki social media ki YouTube kalau dalam ketinya tai boka yung dorba to anjung ka district council hakaba niyewi ham tu kalau ba kidan kilian persya kiba persya ikan kabel bat kidan kiba kersan ikan kabel te entry kini kan site kalau bang siya tu kalau ba hakaba dia ikan kabel nak kalian jongi kiba baru abang siam hakini kita yo kinai ki belanda kalau ba kidan ki kakanhun ke ba ya sya ya kabel kita ni bersyak ya kan ikabil. Tengi kan ikapori ko na tu kalau ba asua ya kata kalau ba. Kipun na kilian ki kan hudi kisamla pule kiri romba. Kila pun tengi gombala kumno na kalian kiseng malam. Kini ban pensai la kan ki issue. Agak buat kan ka landbil ane agak buat kai bakuno ba pentri kam ya kendo ka siap mane man penlong ai ya kendo ka siap. Nang bagani ka siom na kata ka new chapter jo kabil ba ni misai gidan na koi pat kabil ko rim lase hapo ka khasil atau district council ba kirang basno makino sasno ki put e tai kendon jo kita kabil ko rim permata kawan sekali kabil ko thamai maso bang nakalian ki bai ba nakalian ki jongi ki paitli isek lama ni ko ai ban panhon yo pai ba lane ban ai ta ki hun jong kita ki persya kersan Agak kalian kinong persyaru kinong itu kersan lo kan kabel. Te ingin kersan kuno bang niru impat brief pahala ne pat eksamen mai kabel. Pan kalian kinong ke persyaru. Kinong kuno ngin persyak kuno bang impat tip sepakat kabel. Trenam not kumta ka jingbiang ka suk sign. Jong ka district Barkoi. Agak dia ka sensa kadar kolong syatan rai jeng imo dan bagi darbash no. Dan bagi syodok ki soras nong ki sidar ki wahadar berusim kalau ba lakum no kalau ba ikwa ban penhuni apa iba kalau ba ban dawa ban ai jimbut ya ka district council kebaran burung yang bagi lengbau UCM bagi member juga district council pala kumno ya kan kabil ladai ban sampai ba kamtam hagi grassroots level kata kalau grassroots level orang ba kani kirang basno ladai seng samasno ladai ya ki NGO ani kiru syumpang baru ba kini eksamen lam kaya ni kabil kanang ba kata kan longkum kata karitis sensat ba kalau kaya iberti dan ba kir komplikam ki ba kui ki ba suba ki ba ngiru ki ba abang legit economic mat kalau ba izin kena kemat makin senang Dai golong ba bansna ain tang kijing berkat jo kelen kemat tang simet golong ba
tang kan hun juk ning khan so ba kum kari sisa pai ba idan kam hi ban sam se pai ba ban persu pai ba ka bil ban sam perlong an kalong ka ba yai ba guarantee claim kino ki jing teng khu aki an ki ba man shwa ki ba lon lepa ti ngan ai nuksa kalong ba kum ka sarkar ka Meghalaya ki bnai bla de chun na bakla kalong ba ko ban pas ya kui ka sport and youth policy boka jela di kebut ba hasya ban pas ya kan ka pas ne amen ne ka sport policy ki haban ketui ki bo district leng bau DSU kelomba la kumno ya kata ka sport and youth policy ki ban ra sya pai ba lane panjimut na ki asosian ki klub per ba ya kan ka polisi baka sorga kala draft kalong pa ki hunnya kan ka bil wa ya kan ka polisi te ka por kalong pa ka sarkar udah ka badan bros ka Meghalaya dan baka Directorate of Sport and Youth Affairs kila pelong ya kan ka program haman ki district ingiro gila shimata ka ba tiwe ki sport club ki asosian ki lawan shimata panjimut naki la kane ka jing draft yung sarkar ya kata kas ya ka sport policy and youth policy kalong ba adu kala biang ne em masukura maka sarkar kala kita ki barko ki wara ya hak public domain kino ki kendon ani haswa ban terekam ya kata por gilayo ban ai jimut lang baro hoy bat nakaleng ki DSO ru hatu ko por mut ba ula shim ki jing ai jimut jong baro hoy jong ki association ki club per no po district ki balai wan shimata pat ki kata kalong pakarektis secara ba kalong ba itnat na tengiru ko ay katahi hakane ka abadi berarti ka landbil ke bansa trikam nomor ba ho nyum digi expert banet tu ba kai tu ya tu hamno sibun ki an le se ke tu ya kata gimla ba tai start henry ka ai ka magikan kum ka public opinion na ne mo ka syong ba kum ki tagi pai nong song apo kritis ta ba balang kum no ya ka bil kinuan ra ka mit jong kinu sasasno pat haki rusyam pang pakin yo ban pulih bini ya kene ka bil la kalau ka bil babiang ne am te kene ka por ngaku aban au yo skutri jong ka jaks pan pulih la me kenda ka ba mene mensni ilai kendu yo CM da ka program kolong ba umdon hakamet kapat ka bakoi bakeng ni labe kendu trai wala katang nilai yo ban kendu ya udi PDCM manta kasni ba beri berkene ke isu ka ba gila porsin manta kasni kalong ba di kendu ban dawa ya ka Kasihil Autonomous District Council ba la kumno kat pat benda bikini formality berkoi masam sikit pai ba sino sasnong bikin yo examine yang degebel kalong ba kimdei ban kerki ban khot ek special session akan udah kopola na kisni kang ba kata ka diriti sesat pai ba kan yang karosong pat kajing pelong an ya kan bil ru kamdei da ka bormet na ka bor supan bor rei da kam sim ka bakui berkabasuba on bu jungi kamu menanam apa diskonsel mana kidon katukan ki mat kiba nila dawa kiba lukum ni rumah ba council kamdei bansu menjur kerki ya gini kabil gini bil kiba kiba ra agni ka benai hamni benai kadai ban pensutu shwa si kipa ba ba yo ba kata nani yo ka kertok kelam hadin ada klaim syai shwa tiga poin kemat kebaar gelomba maka council kali banbu syai gilat patai ni taki public domain ki website ya kini ke draft jong dalan bil kenang ba kipai ba gino sasnong kiru sempang kinyo ban bisar benya kiyo ban pet ban pulih benya la kakta ni kam kata la kalau long ba ibit ne ka ba don kam ban penba tikamat kebalai galong ba council ni da karpat baik ni ke bil kani ke draft bil don kamen penkala sya ketin kasi nomor kenang ba endangi penkala ketin kasi baro ki rupai ba baro ki no sasnong ki no syarima kin sutu syai
kinda syai ba la kalong ne am ban pas ban petrekam ni gini bil namar lada klem suthu klem dong ngijing suthu baru kiliang umut la syai kan wan ra kan mi man gi jingbong suthu jingmut kijing apa ja pra kan ngim kwa kum kata te ka basau kamat kalong ba ni kwa ba council kamde banda le kerki kumbang yi kini ki bana ha kini ki tayo bladap bala dawa ban penkloi ban thungno da special ban penlong no da special session man pas kini ndai ne kaleng jungi issue ai jingmut ba chua ban le ta sobha banda tuat jingmut chua ne gi rusampang tuat jingmut chua ne gi noilam jamalang lani ne gi nunu ki kinhun ki riu ba ki non sensar khnang ba kinla bandai hun lang baro shua ban pas kini kabil bat ka khadu ya kalong ba ibu jing dawa khamat jun council balakum numno manang ni kede ban aipor shua lai banai shua ba kan ra kanu shua pelong gnu no special session ban pas kini aipor shua lai banai khnang ba kiru pa ba boro iyo ban tuat jingmut iyo ban pule binia iyo ban pek bha shua kini anda kalalong anda kalabik kalabiang mata sale khnang ba kanun kata ya kejing sesiar kenang ba kanung kata kanung tengku ya kejing sesiar jungi trai muluk ke bang ilayat baru si kata te hadin dan gila awan pada gendu ya deputy CM jong ka council kejubab kamniyo na mentah kasih galong ba ulapha ya kejing pentip sya usim nak mentah kan kepel tenrai ukunok ba kita kisim kimsel poi ya kena jipun tep sya kisarasnam te kai kabangi kum ka kanhun jong kiseng na was kasil ni dawa kalong ba ngimtip ya lagi han raile ya kane kumba ngila tho ban pen kala sya sukti kasi sa penong anya ka namar ba katkum ka jing pule hai kat to kane ki kendon jong di kapil yo le se kan sya tengku bat kido barsnong kahima bat kido barsnong bat ki kun snong kun thau te dai halor kini ki nongrem pa nagalyang jungi ki kunhun ki seng nawas kasil ni dawa ba council hapo je lam jong ba titos khan kum usiam kin pengkelas ni kasi bat sam ya kita sya ki no snong khnang bangin sngothu syai lani kapil kan long ka jingeda lane kan long ka jing penyap ya ki kun shna kun thau namar balada ngim sngothu pan chuya pas kulmare kan kapil kan long ka jing uroi hadin habut ya ki no sanchar snong par ki kun shna kun thau